खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउट्युब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय सिलेबास फर टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट। स' लोगोफोर BTCनि जानाखि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि एग्जाम जानो थांगासिनो दङ बे टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनिनो सिलेबासखौ लाबो होननानै नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन। दा नोंथांमोननि बुंहरनाय लेखायै दिनै आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर BTCनि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टआ जोंना मोननै केटेगरियाव जागोन। फार्स्ट केटेगरियाव दङ जोंना ग्रेजुवेट टिचार एबा हाई स्कुल टिचारनि थाखाय टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन आरो मोनसे केटेगरिया जाबाय पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार एबा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थाखाय टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन आरो जोंना मोननै जागोन एग्जामा पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार आरो ग्रेजुवेट टिचार। दा लोगोफोर पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार आरो ग्रेजुवेट टिचार बे मोननैनिबो थाखाय सिलेबासा सेमानो जेबो बेवहाय डिफारेन्स गैया। दा नोंथांमोना मोननैनिबो थाखाय सेम साबजेक्टखौ फरायबाबो जागोन एबा सेम बिजाबखौ नायबाबो जागोन आरो मोननैनिबो थाखाय बे एखे सिलेबासानो। दा लोगोफोर बेवहाय जोंना टटेल मार्कआ बेसे पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय 150 मार्कआनो थागोन आरो ग्रेजुवेट टिचारनि थाखायबो 150 मार्कआनो थागोन मोननैयावबो बे सेम मार्कआनो। दा लोगोफोर बेवहाय 150 मार्क्सआव बबे बेसाबजेक्टनिफ्राय बेसेबां मार्क थागोन दा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि बेवहाय डिटेल्सै लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार एबा ग्रेजुवेट टिचारनि एग्जामनि थाखाय बा टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि थाखाय टटेल नोंथाङा 150 मार्कखौ मोनगोन आरो 150 मार्क्स। दा 150 मार्क्सआ OMR बेस्ड टेस्ट एबा कुइसन पेपाराव नोंथांमोना 150 मार्क्स मोननाय नङा। बेवहाय नोंथांमोना 140 मार्क्सल' नोंथांमोना मोनगोन। दा बे 140 मार्क्सआ बबे पेपारनिफ्राय थागोन आरो नैबे 10 मार्क्सआ मा केटेगरियाव थागोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोना फारि फारि फोरमायगोन। दा लोगोफोर नैबेवहाय आङो फिसा टाइप्स खालामनानै होदों नोंथांमोना बेखौ मोजाङै सिनायाखैब्ला नोंथांमोना क्वालिटिखौ एसे बारायनानै नाय। इउटुबनि क्वालिटिखौ नोंथांमोना एसे बारायनानै नायबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेवहाय 140 मार्क्सआ OMR बेस्ड टेस्ट हिसाबै थागोन। नोंथांमोना बेयाव नुदों 140 मार्क्स नोंथांमोना एग्जामाव कुइसन पेपारखौ नोंथांमोना 140 मार्क्सनिल' मोनगोन। बे जाहैबाय OMR बेस्ड टेस्ट हिसाबै जागोन। दा बेनि उनावहाय 5 मार्क्सआ जाहैबाय एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस। एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसआव जोंना स्पर्ट्सनि थाबाय NCCनि सार्टिफिकेट थाबाय नङाब्ला फाइन आर्ट्सनि सार्टिफिकेट नङाबा कालचारेल एक्टिभिटिस स्टेट लेभेलनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्टिं खालामहैनाय बिथांमोना नैबे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसनि 5 मार्क्सखौ मोनगोन आरो। दा जोंना 5 मार्क्स दंबावो बे जाहैबाय जायफोर केन्डिडेटफोरा अलरेडि पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार एबा ग्रेजुवेट टिचारनि आसाम टेट पास जानानै थानाय दङ आरो दिनैसिमबो बिथांमोना साख्रि मोनाखै। दा बैफोरबायदि केन्डिडेटफोरनि थाखाय नैबे 5% मार्क वाइटेजेसखौ होनाय जादों आरो। जुदि बिथाङा हाई स्कुल टेट पास जानानै दङब्ला आरो दिनैसिम साख्रि मोनाखै अब्ला बिथाङा हाई स्कुल टेटनि थाखाय एबा हाई स्कुल टिचारनि थाखाय 5% मार्कखौ मोनगोन। दा हाई स्कुल टेटल' पास जादों बिथाङा हाई स्कुल टिचारनि थाखाय बिथाङा बेजों पोस्ट ग्रेजुवेट टिचाराव बिथाङा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो। पोस्ट ग्रेजुवेट टिचाराव फोरोंगिरि मावनोब्ला बिथाङा पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि जायनाखि टेट एग्जाम जानाय आसामावहाय बे सार्टिफिकेटखौ पास जानाय जानांगोन एबा बे एग्जामाव पास जानाय जानांगोन आरो अब्लासो बिथाङा बेवहाय एक्सेप्टेबल जागोन। दा लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना बबे साबजेक्टनिफ्राय बेसेबां मार्क फैगोन बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेवहाय फार्स्टआवनो दङ पेडागजिनिफ्राय जोंना मार्कआ फैगोन 50 मार्क्स। टटेल 50 मार्क्सआ पेडागजि बे जाहैबाय पोस्ट ग्रेजुवेट एबा ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय बे सेमानो थागोन साबजेक्टआ। दा पेडागजिया मा बुस्थु नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ जिहेतु नोंथांमोना गासिबो BEd पास जानाय केन्डिडेटफोर। दा पेडागजिया जोंना बेनो स्टुडेन्टफोरखौ माबोरै फोरोंनांगौ माबोरै कन्ट्रल खालामनांगौ स्कुलखौ माबोरै सामलायनांगौ एग्जामखौ माबोरै खुंनांगौ एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस गथ'फोरनो माबायदि होनांगौ गासिबो बेवहाय इनक्लुडिं थाजोबो आरो। बेखौ हमनानै ला फोरोंनायनि कौशल फोरोंनायनि टेकनिक एन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन बे बेवहाय थागोन आरो। दा बिनिफ्राय जोंना मार्कआ टटेल 50 मार्क्सनि कुइसन जागोन आरो बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। दा नेक्स्टआव दङ जोंना 2 नाम्बाराव बे जाहैबाय एबाउट आसाम एन्ड इट्स पिपोल बेनिफ्राय जोंना 50 मार्क्स थागोन आरो। एबाउट आसाम एन्ड इट्स पिपोल होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ जे आसाम हिस्ट्रि आसाम पलिटिक्स आसाम जिअग्राफिस बेफोर गासिबो थागोन आरो एबाउट आसाम एन्ड इट्स पिपोल होननाय लोगोसे बेवहाय इट्स पिपोल होनदों आसामाव जानाखि हारि हारिसाफोर दङ बिथांमोननि सोमोन्दै थागोन लोगोसे फेस्टिभेलबो थागोन माखासे संबो थागोन जेनेबा माखासे फेस्टिभेलाव माखासे संस बाहाया होमबा बिनि सोमोन्दै थागोन गासिबो बेवहाय थाजोबगोन आरो। दा हमनानै ला बिनि कुइसना आसामनि आन्दाराव जेसेबां कुइसन जाथावथाव बिनि सायावनो बे कुइसना जागोन आरो। दा नोंथांमोना बेखौ रेडि खालामनानै थाबानो जाबाय। दा नेक्स्टआव दङ जोंना सिलेबासा बे जाहैबाय 3 नाम्बाराव जेनेरेल इंलिसनिफ्राय जोंना 30 मार्क्सनि जागोन कुइसना।
पोस्ट ग्रेजुएट टिचार होन एबा ग्रेजुएट टिचार होन सिलेबासा जोंना बे सेमानो दा नोंथांमोना बेखौ रेडि खालामनानै थाबानो जाबाय दा बेनि उनाव दङ जोंना 4 नम्बराव दङ जोंना जेनेरेल स्टाडिज एन्ड कारेन्ट एफायार्स टटेल 10 मार्क्स जीएस पेपाराथ' जोंना जीके खौनो हमनानै लादो जीके जीएस बे एखेयानो जायो आरो कारेन्ट एफायार्स बर्तमान दा मा सोलिनानै दङ पेरिस अलिम्पिकनिबो कुइसन फैनो हागौ माखासे गोदान जानाखि दाखालि वर्ल्ड काप T20 वर्ल्ड काप जानानै थांबाय बेनिफ्रायबो कुइसनबो जानो हागौ बर्तमान दा कारेन्ट एफायार्सआव मा सोलिनानै दङ बेनिफ्राय जागोन आरो बे कुइसना बेयो नेशनेल लेभेल हक बा स्टेट लेभेल हक बा इन्टारनेशनेल लेभेल हक जिखुनु जाया साइडनिफ्राय बे 10 मार्कनि कुइसना जानो हागौ आरो दा बेखौ नोंथांमोना रेडि थाबानो जाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोननि गोसोआव मोनसे कुइसन फैबाय थादों खोमा एबा कुइसना सिखांदों खोमा बे जाहैबाय जे साबजेक्टआ आलादा माखासे स्टुडेन्टफोरा साइन्सनिफ्राय फैनो हागौ माखासेफ्रा कमार्सनिफ्राय फैनो हागौ माखासेफ्रा आर्ट्सनिफ्राय फैनो हागौ अब्ला बे गासिबनिबो थाखाय बे कुइसन पेपारा मोनसेयानो जागोन नामा बा आलादा जागोन नामा बे कुइसना नोंथांमोननि गोसोआव सिखांदों खोमा दा लोगोफोर बेवहाय आलादा कुइसन पेपार जानाय नङा साइन्सनिनो हक एबा आर्ट्सनिनो हक एबा कमार्सनिनो हक जायखिजाया स्टुडेन्ट एबा जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय फैया मानो बेनि कुइसना बे मोनसेयानो जागोन दा बे मोनसे कुइसनानो गासिबो स्ट्रिमनि थाखाय एखेयानो जाहैजोबगोन दा नोंथांमोना आं साइन्सनिफ्राय फैनाय आंनि कुइसना आलादा फैगोन बे नङा दा गासिबो केटेगरिनि थाखाय बे मोनसेल' कुइसन पेपार फैगोन नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै फराय बे एडभार्टाइजमेन्टआवनो रोखायै गासिबो डिटेल्सआ लिरनाय दंजोबो एडभार्टाइजमेन्टआव जि होनाय दङ बेनिफ्राय लानानैनो आङो बेवहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानै एक्सट्रायै लानानै फैनाय जादों दायो आङो देखायगोन एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना बेखौ देखायगोन नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टआव फैब्लानो जाबाय एडभार्टाइजमेन्टनि नैबे पइन्ट्सआव दङ नैबे जाहैबाय D नाम्बार पइन्ट्सआव दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों नैबे D नाम्बार पइन्टआव There shall be one common question paper for all vacancies irrespective of streams that is arts, science, commerce, Hindi, etc. for graduate teacher recruitment. थारमाने ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय गासिबो स्ट्रिम्सनि थाखाय मोनसेल' कमन कुइसन पेपार जागोन आरो बयनिबो थाखाय दा बे खोथाया बेवहाय रोखायै मेनसन दं लोगोफोर बेवहाय आर्ट्सनिफ्राय फैनाय साइन्सनिफ्राय फैनाय आलादा स्ट्रिमनिफ्राय फैनाय बा आलादा मेजर लानानै फैनाय बे हिसाबै आलादा कुइसन पेपार जानाय नङा बयनिबो थाखाय एखे कुइसन पेपारानो जागोन आरो थारमाने मोनसेल' कुइसन पेपार जागोन दा लोगोफोर बेवहाय जोंना एक्सट्रा 10 मार्क्सआ थालांबावबाय जोंना OMR बेस टेस्टनि एग्जामा जोंना 140नि जागोन दाना 10 मार्क्सआ अबाय थांखो बे 10 मार्क्सनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दा फोरमायनोसै दा लोगोफोर बे जाहैबाय एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसआव जोंना NCCबो थानो हागौ स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेटबो थानो हागौ एबा फाइन आर्ट्स नङाबा कालचारेल एक्टिभिटिसनि सार्टिफिकेटबो थानो हागौ दा लोगोफोर बेवहाय NCC सार्टिफिकेटआनो थाथों बा स्पर्ट्स सार्टिफिकेटआनो थाथों एबा फाइन आर्ट्स एबा कालचारेलनि सार्टिफिकेटआनो थाथों जिखुनु जाया नोंथांमोना बे सार्टिफिकेट थायोब्ला 5% मार्कनि नोंथांमोना बारा मोना हमनानै ला नोंथांमोना बे मोनथामबो सार्टिफिकेट दंलायनो दा मोनथामबो सार्टिफिकेटनि थाखाय नोंथाङा 15 मार्क्स मोना अनलि 5 मार्क्स जिखुनु जाया मोनसेल' नोंथांमोना बेवहाय एलिजिबिलिटि जागोन आरो जायखिजाया मोनसे मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया मोनसेल' दा लोगोफोर बेवहाय होनाय दङ फार्स्टआवनो NCC जुदि हमनानै ला नोंथांनाव NCC सार्टिफिकेट दं NCC सार्टिफिकेटआवबो मोननै केटेगरि दङ जायफोर केन्डिडेटफोरना C सार्टिफिकेट दङ बिथाङासो नैबे 5% मार्कखौ मोनगोन आरो जायफोर केन्डिडेटफोरना B सार्टिफिकेट दङ NCCनि बिथाङा अनलि 3 मार्कल' मोनगोन आरो बेखौबो बेयाव होनाय दङ जुदि नोंथांनाव NCC सार्टिफिकेट गैया नोंथांनाव स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेट दङ नेशनेल लेभेलाव आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्टिं खालामनानै गेलेहैनाय दा नोंनाव बे सार्टिफिकेटआ दङब्ला अब्ला नोंथाङा 5% मार्कखौ मोनगोन आरो बेवहाय एक्सट्रा डिभाइड खालामनाय गैया बेवहाय NCCआवल' मोननै केटेगरि दङ आरो C आरो B जिहेतु नोंथाङा आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्टिं खालामनाय जानांगोन अब्लासो आरो नेशनेल लेभेलाव गेलेहैनाय जानांगोन अब्लासो नोंथाङा एलिजिबिलिटि जागोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि रिप्रेजेन्टिभ खालामनानै स्टेट लेभेलाव गेलेहैनाय बे खिन्थु एक्सेप्ट जानाय नङा बे एडभार्टाइजमेन्टआवनो रोखायै लिरनाय दङ दा लोगोफोर हमनानै ला नोंथांनाव NCC सार्टिफिकेटबो गैया एबा स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेटबो गैया दा नोंथांनाव फाइन आर्ट्सनि सार्टिफिकेट दंलायनो दा नोंथाङा बे फाइन आर्ट्सनि सार्टिफिकेट थायोब्लाबो नोंथाङा 5% मार्कखौ मोनगोन दाना फाइन आर्ट्सनि सार्टिफिकेटबो गैयालायनो नोंथाङा स्टेट लेभेलनिफ्राय नेशनेल लेभेलावहाय कालचारेल एक्टिभिटिसनि थाखाय रिप्रेजेन्टेटिभ खालामहैदों एबा पार्टिसिपेट खालामहैदों हमनानै ला नोंथाङा जानाखि रिपाब्लिक डे जायो रिपाब्लिक डेआव जिहेतु जोंना रेड फर्टआव जिहेतु जोंना माने इन्डियान गेटआव जोंना मोनसे प्रग्राम जाया होमबा कालचारेल रेलि खालामनाय जेरै आसामनिफ्रायबो थाङो दा बेफोरबायदियाव नोंथाङा रिप्रेजेन्टेटिभ खालामहैदोंब्ला अब्ला नोंथाङा नैबे मार्कखौ मोनगोन आरो 5 मार्क दा बेल' नङा मेरला नेशनेल लेभेलनि प्रग्राम थायो बे नेशनेल लेभेलनि प्रग्रामाव नोंथाङा आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनानै जुदि
पार्टिसिपेट खालामहैदोंब्ला अब्लासो नोंथाङा बे 5% मार्कखौ मोनगोन आरो दा नोंथांनाव बे मोनथाम सार्टिफिकेट थायोब्ला मोनथामबो नोंथाङा मार्कखौ मोना मोनसेल' मार्कखौ मोनगोन नोंथांमोना दा बेखौ मिथिनानै लाबानो जाबाय अब्ला जोंना दा टटेल बेसेबां थांखो मार्कआ OMR बेस्ड टेस्टनिफ्राय जोंना 140नि सिलेबासा थांबाय आरो नैबे 5 मार्क एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसनिया थांबाय अब्ला जोंना 145 थांबाय दाना जोंना 5 मार्कल'सै दाना 5 मार्कआ माबिनिफ्राय फैगोन बे जाहैबाय जायफोर केन्डिडेटफोरा अलरेडि आसाम टेट पास जानानै थानाय दङ ग्रेजुवेट टिचार एबा पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार दा बिथांमोननि थाखाय 5% मार्क वेटेजेस बेखौ बिथांमोना मोनगोन आरो जायफोर बिथांमोना सिगाङावहाय हाई स्कुल टेट नङाबा हायार सेकेन्डारि टेट पास जानानै थानाय दङ दा बिथांमोना बर्तमान दासिमबो साख्रि मोनाखै दा बैफोर साख्रि मोनै केन्डिडेटफोरनि थाखायसो नैबे 5% मार्क एक्सट्रा वेटेजेसखौ बेवहाय होनाय जादों दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि थाखाय टटेल बेसेबां मार्क आरो बबे साबजेक्टनिफ्राय एबा बबे केटेगरिनिफ्राय बेसेबां मार्क फैगोन नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय दा लोगोफोर बे गासैबो सिलेबासनि माखासे मार्क्स होनायफ्रा एडभार्टाइजमेन्टआवनो रोखायै लिरनाय दंजोबो नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै नाय बेयावनो रोखा लिरनाय दंजोबो एडभार्टाइजमेन्टआव जेरै होनाय दङ बेबायदिनो बेवहाय होनाय जादों दा लोगोफोर दाखालि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फंसे खोथाखौ फोरमायदोंमोन दे मेथ्स टिचारनि थाखाय एक्सट्रा माने रिक्रुटमेन्ट खालामनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो आसामावहाय 2000 पस्टनि थाखाय दा BTCआवहाय बिनि थाखाय एक्सट्रा खालामगोन ना खालामा बेखौ बुंनो हानाय जाथ'वाखै जिहेतु टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि एग्जाम जायोब्ला बेवहाय मेथ्स टिचारफोरनि थाखायथ' मेथ्सनि कुइसन थाथारनांगोन दा माखासेफोरा आर्ट्सनिफ्राय फैनाय अब्ला बिथांमोनाव मेथ्सनि जुदि कुइसन जायोब्ला एसे प्रब्लेम जागोन दा हयथ' बेखौ एसे कुइसन पेपारखौ एसे मडिफाइ खालामनानै दा बिनि सायाव माबायदि खालामनाय जायो दा मेथ्स टिचारनि थाखाय एक्सट्रा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन नामा बेखौबो साननांगौ जानानै फैबाय दा उननि समावहाय गोदान जानाखि नटिफिकेसन पाब्लिश फैगोन बेखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दा बर्तमान सिलेबासा बेनो दङ एडभार्टाइजमेन्टआव जा दं बेखौनो आं नोंथांमोननो होबाय हयथ' एडभार्टाइजमेन्टआ एसे चेन्जबो जानो हागौ खोमा उननि समावहाय दा नोंथांमोना नैबे सिलेबासाव बर्तमान जा होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना प्रिपेयार खालामनानै थाबानो जाबाय बिनि सायावनो कुइसना फैगोन उननि समावहाय जुदि गोदान नटिफिकेसन फैयोब्ला अब्ला नोंथांमोना बेखौ स्टाडि खालामबानो जाबाय दा आङो एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनोसै एडभार्टाइजमेन्टआव माबायदि होनाय दङ नोंथांमोननोबो आं बेखौ देखायगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे एडभार्टाइजमेन्टखौ नुबाय बे जाहैबाय पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि एडभार्टाइजमेन्ट जोंना पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारावहाय टटेल जोंना 141 पस्ट दङ आरो 141 पस्टनि गेजेरावनो जोंना सिलेबासा मा थागोन सिलेबासाथ' जोंना मोननैबो एखेयानो दा माबायदि मोननैबो एखे बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन दा पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि सिलेबासखौ नायदो नोंथांमोना नैबे 2 नम्बर पइन्ट्सनि एआव दङ नोंथांमोना नायदो टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट बे जाहैबाय जोंना टटेल कुइसन पेपारा जागोन जोंना 140 मार्क्स कुइसन पेपारनि मार्क्सआ 140 मार्क्स दा 140 मार्क्सआ माबेनिफ्राय फैगोन बबे केटेगरिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुदों दा बेनो लोगोफोर आरो NCCनिफ्राय जोंना बेसेबां मार्क होनाय जादों बेफोरनो दा नोंथांमोना बेखौ गासिबो नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना दहायनो खोन्थाखाबाय दा ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय सिलेबासा माबायदि मोननैबो एडभार्टाइजमेन्टखौ आं नोंथांमोननो रुजुनानै देखायगोन एखेयानो जेबो डिफारेन्स नङा दा आङो ग्रेजुवेट टिचारनिखौ नायनोसै ओमफ्राय ग्रेजुवेट टिचार एबा हाई स्कुल टिचारनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होनाय नैबे दा जोंना हाई स्कुल टिचारनि थाखाय टटेल पस्टआ दङ 1472 दा 1472नि सिलेबासा माबायदि थागोन एबा ग्रेजुवेट टिचारनि सिलेबासा माबायदि दा लोगोफोरा नोंथांमोनखौ दहायनो जावले बुंबाय थादों पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार आरो ग्रेजुवेट टिचार सिलेबासा बे एखेयानो जेबो डिफारेन्स नङा दा नोंथांमोना नायदो बेवहाय नैबे पइन्ट्सआव क्राइटेरिया फर सिलेक्शन अफ ग्रेजुवेट टिचार आर्ट साइन्स हिन्दी एन्ड संस्कृत बेवहाय ऑप्शन ए होनाय जादों बे ऑप्शन ए आवनो होनाय दङ बेवहाय टटेल मार्क्सआ 140 मार्क्स आरो बेवहाय बबे केटेगरिनिफ्राय बेसेबां मार्क फैगोन नोंथांमोनखौ नायनानै लादो पेडागजिनिफ्राय 50 एबाउट आसाम एन्ड पिपल एन्ड इट्स पिपलनिफ्राय 50 जेनेरेल इंलिशनिफ्राय 30 आरो जेनेरेल स्टाडिज एन्ड कारेन्ट एफेयार्सनिफ्राय 10 140 मार्क्स थांबाय आरो जोंना NCC स्पर्ट्स एबा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसनिफ्राय 5 मार्क आरो जायफोर केन्डिडेटफोरा अलरेडि टेट पास जानानै थानानै दंखायो ग्रेजुवेट टिचार एबा पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय दा बिथांमोननि थाखाय 5% मार्क एक्सट्रा वेटेजेस होनाय जादों नैबे दा सेमानो लोगोफोर नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारानो हक एबा ग्रेजुवेट टिचारानो हक मोननैनिबो थाखाय नोंथांमोना सेम सिलेबासखौ फल' खालामनानै फरायबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन दा नोंथांमोना नैबे एडभार्टाइजमेन्टखौ मोननोब्ला नोंथांमोना गाहायाव मोनसे टेलिग्राम चेनेलनि लिंक होनाय दङ नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव थांनानै टेलिग्राम चेनेलनि लिंकआव थुनानै टेलिग्राम चेनेलावबो जइन जानो हागोन आरो बेवहाय माखासे एडभार्टाइजमेन्ट एबा माखासे नटिफिकेसनफोरखौ बेवहाय आपल'ड होनाय जायो नोंथांमोना बेयाव थांनानै जइन जानानै थाबानो जाबाय जानाखि गोदान नटिफिकेसन फैगोन नोंथांमोना बेयावबो मोननो हागोन आरो स' लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ
নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' আনিছোঁ, এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে। আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে চেলেবাছ ফৰ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট। চ' বন্ধুসকল, BTCৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে যোনটো টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছিলে, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ অথবা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে চেলেবাছটো কি হয়, সেই চেলেবাছৰ বিষয়ত আপোনালোকে ভিডিঅ' আনিব বুলি কৈ আছিলে। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে আজি এইটো ভিডিঅ'টো অনা হৈছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব। চ' বন্ধুসকল, BTCৰ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ দুটা কেটাগৰীত এক্সামটো হ'ব। আৰু এই কেটাগৰীটো হ'ল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, তাৰমানে হাইস্কুল টিচাৰৰ কাৰণে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টটো হ'ব। তাৰপিছত আৰু এটা কেটাগৰীটো হ'ল পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, তাৰমানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ কাৰণে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টটো হ'ব। এতিয়া আমাৰ দুটা কেটাগৰী আছে, এতিয়া দুটা কেটাগৰীৰ কাৰণে দুটা এক্সামটো হ'ব আৰু দুটা এক্সামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ মাৰ্কটো দিয়া আছে। ইয়াতে বন্ধুসকল, আমাৰ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ টোটেল মাৰ্কটো আছে 150 মাৰ্ক। এতিয়া 150 মাৰ্কছটো আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰত টোটেল 150 মাৰ্কছটো নাপাব। আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ অনলি 140 মাৰ্কছটো পাব। 10 মাৰ্কছটো এইটো বেলেগ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ আৰু অলৰেডি যোনে অসম টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে আছে আৰু বৰ্তমান চাকৰি পোৱা নাই, সেইবিলাকৰ কাৰণেহে 10 মাৰ্কছটো ইয়াতে এক্সট্ৰা কৰি ৰখা হৈছে। আপোনালোকে এক্সামত কুৱেশ্যনটো পাব, কুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছটো পাব অনলি 140 মাৰ্কছৰ। চ' বন্ধুসকল, ইয়াতে মই সৰুকৈ টাইপ কৰি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিটো অলপ বঢ়াই চাব। ইয়াতে লিখা আছে বন্ধুসকল 140 মাৰ্কছ OMR বেষ্ট টেষ্ট। আপোনালোকে OMR বেষ্ট টেষ্ট কুৱেশ্যনটো যোনটো পাব, ইয়াৰ মাৰ্কছটো থাকিব টোটেল 140 মাৰ্কছ। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে 5 মাৰ্কছ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ। 5 মাৰ্কছটো থাকিব এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ, য'ত মানে MCC বা স্পৰ্টছ বা ফাইন আৰ্টছ নহ'লে কালচাৰেল এক্টিভিটিছ চাৰ্টিফিকেটটো থাকিব, ইয়াৰ পৰা 5 মাৰ্কছটো থাকিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পাছত আছে 5 মাৰ্কছ এক্সট্ৰা YTSS দিয়া আছে, যোনে অলৰেডি আছাম টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে আৰু বৰ্তমানলৈকে তেখেতসকলে চাকৰি পোৱা নাই, তেখেতসকলৰ কাৰণে সেই 5% মাৰ্কছ YTSSটো দিয়া হৈছে। তেখেতসকলে যদি হাইস্কুল টিচাৰ যদি চাকৰি কৰিব খোজে বা হাইস্কুল টিচাৰৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে, তেনেহ'লে হাইস্কুল টেটটো পাছ হৈ থকা হ'ব লাগিব। হাইস্কুল টেট পাছ হ'লেহে তেখেতসকলে 5% মাৰ্কটো এক্সট্ৰাকৈ পাব YTSSটো। হাইস্কুল টেটৰ চাৰ্টিফিকেট এটি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে তেখেতসকলে এপ্লাই নহ'ব, এইটো ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি নহ'ব। পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টেটটো পাছ হ'ব লাগিব। চ' সেই হিচাপতে এইটো মাৰ্কটো দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াতে লাইন বাই লাইন আমি চাওঁ এইটো ডিটেইলছকৈ কোন ছাবজেক্টৰ পৰা কিমান মাৰ্ক দিয়া আছে। এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰত লিখা আছে 1 নম্বৰত পেডাগজি ছাবজেক্টৰ পৰা টোটেল মাৰ্কছটো থাকিব 50 মাৰ্কছ। এতিয়া পেডাগজিটো কি হয় সেইটো আপোনালোকে অলৰেডি জানে, সকলো BEd কেণ্ডিডেটবিলাক সকলোৱে জানে। পেডাগজিটো হ'ল এটা ষ্টুডেণ্টবিলাকক কেনেকৈ মানে টিচিং কৰিব লাগে, কেনেকৈ পঢ়াব লাগে, কেনেকৈ শিকাব লাগে, সেইটাৰ এটা টিচিঙৰ এটা কৌশল হয়, মানে টেকনিক অফ টিচিং। মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকক কেনেকৈ পঢ়াব লাগে, স্কুল এনভাইৰমেণ্টটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে, এটা স্কুলটো কেনেকৈ চলাব লাগে, ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন মানে টেকনিক আছে, বিভিন্ন মানে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে ষ্টুডেণ্টবিলাকক মানে এডুকেশ্যন কৰাৰ সময়ত। সেইটোৰ বিষয়ত এইটো কুৱেশ্যনটো থাকিব, তাৰমানে 50 মাৰ্ক কুৱেশ্যনটো থাকিব পেডাগজি ছাবজেক্টৰ পৰা। তাৰপিছত ইয়াতে আছে আমাৰ 2 নম্বৰ পইণ্টছত আছে এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল, তাৰমানে 2 নম্বৰ চিলেবাছত আছে এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল। ইয়াৰ পৰা 50 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটো থাকিব। এবাউট আছাম মানে কি এইটো আপোনালোকে অলৰেডি জানিছে, তাৰমানে অসমৰ আণ্ডাৰত যিমান তাৰমানে কুৱেশ্যন হ'ব আছে, সেই কুৱেশ্যনটো ইয়াতে অনা হ'ব। এবাউট আছামৰ আণ্ডাৰত আছাম হিষ্ট্ৰীও থাকিব পাৰে, আছামৰ পলিটিক্সো থাকিব পাৰে, অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিছো থাকিব পাৰে, সকলো মানে অসমৰ পৰা থাকিব। আৰু লগতে ইয়াতে এণ্ড ইটছ পিপল কৈছে, ইয়াতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে, তেখেতসকলৰ বিষয়ত মানে তেখেতসকলৰ ওপৰত মানে কুৱেশ্যনটো থাকিব। ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ফেষ্টিভেল আছে, বিভিন্ন ড্ৰেছ আছে, বিভিন্ন ৰিলিজন আছে, বিভিন্ন ফেষ্টিভেল ছং আছে, সেইবিলাক বিষয়ত কুৱেশ্যনটো থাকিব। এতিয়া আপোনালোকে সেইটোৰ বিষয়ত গম পাইছে, এইটোৰ বিষয়ত আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিলে হ'ল। ইয়াতে আমাৰ 3 নম্বৰ পইণ্টছত আছে বা 3 নম্বৰ চিলেবাছটো আছে জেনেৰেল ইংলিছৰ পৰা আমাৰ টোটেল মাৰ্কছটো থাকিব 30 মাৰ্কছ। জেনেৰেল ইংলিছ ইয়াৰ পৰা 30 মাৰ্কছ থাকিব, আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিলে হ'ল। তাৰপিছত আমাৰ 4 নম্বৰ পইণ্টছত আছে চিলেবাছটো, সেইটো হ'ল জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 10 মাৰ্কছ। চ' বন্ধুসকল, জেনেৰেল ষ্টাডিজ মানে আমাৰ জিকেই ধৰি লওক, জিকে বা GS ছাবজেক্ট, ইয়াৰ পৰা থাকিব আমাৰ টোটেল 10 মাৰ্কছ আৰু ইয়াতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো এড কৰি দিয়া হৈছে। চ' বন্ধুসকল, সেইটো আমাৰ অসমৰ আণ্ডাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে বা নেশ্যনেল লেভেলৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। ইয়াতে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান পেৰিছ অলিম্পিক চলি আছে, ইয়াৰো কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত। আৰু আমাৰ সেইদিনা আমাৰ T20 ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ হৈছিলে, ইয়াৰ পৰাও কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে, বা স্পৰ্টছ হওক বা কালচাৰ হওক বা বিভিন্ন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হওক, ইয়াৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যনটো থাকিব বা ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনো থাকিব পাৰে। সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা 10 মাৰ্কছটো পাব। এতিয়া আমাৰ কিমান গ'ল, টোটেল 140 মাৰ্কছটো গ'ল। 140 মাৰ্কছটো আমাৰ ৰিটেন এক্সামত যাব, মানে OMR বেষ্ট কুৱেশ্যন টেষ্টত, ইয়াতে আমাৰ 140 মাৰ্কছ যাব। এতিয়া 10 মাৰ্কছটো ক'ত আছে,
10 মার্কসটো আছে 10 মার্কসৰ আমাৰ এটা হ'ল 5 মার্কস আৰু এটা হ'ল 5 মার্কস 5 মার্কসো আছে আমাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ আৰু 5 মার্কসটো হ'ল অলৰেডি অসম টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ইয়াতে বন্ধুসকল লিখা আছে আমাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজত এনচিচিও থাকিব পাৰে স্পৰ্টছো থাকিব পাৰে ফাইন আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰেল এক্টিভিটিজো থাকিব পাৰে চ' ইয়াৰ পৰা আমাৰ 5 মাৰ্কসটো থাকিব ইয়াতে তিনিটা কেটাগৰী আমি ধৰিছোঁ তিনিটা কেটাগৰী ধৰি লওক আপোনাৰ যদি এনচিচি সাৰ্টিফিকেট আছে যদি সি সাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 5 মাৰ্কসটো পাব আৰু যদি সি সাৰ্টিফিকেটটো নাই বি সাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 3 মাৰ্কসটো পাব 3 মাৰ্কসৰ পৰা ক্যালকুলেশন কৰি আপোনাৰ পাৰ্চেন্টেজটো ওলাব তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ আছে আপোনাৰ যদি এনচিচি সাৰ্টিফিকেট নাই আপোনাৰ যদি নেশ্যনেল লেভেলৰ স্পৰ্টছৰ সাৰ্টিফিকেট আছে যিকোনো স্পৰ্টছে হওক ৰিকগনাইজ স্পৰ্টছ সাৰ্টিফিকেট এইটো হ'ব লাগিব আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলত যি স্পৰ্টছটো ৰিকগনাইজ আছে সেইবিলাৰহে হ'ব লাগিব বাকি যোনটো স্পৰ্টছ আছে সেইটো ইয়াতে নহ'ব ইয়াতে লিখা আছে আমাৰ 5 মাৰ্কস ফৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ৰিকগনাইজ স্পৰ্টছ এট নেশ্যনেল লেভেল ৰিপ্ৰেজেণ্টিং আসাম অসমৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টিং কৰা হ'ব লাগিব নেশ্যনেল লেভেলত যিকোনো মানে ৰিকগনাইজ স্পৰ্টছ সেই স্পৰ্টছত আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে আপোনালোকে 5% মাৰ্কটো মানে 5 মাৰ্কটো পাব 5 মাৰ্কৰ পৰা পাৰ্চেন্টেজটো ওলাব তাৰপিছত আপোনাৰ যদি এনচিচিও নাই নেশ্যনেল লেভেলৰ স্পৰ্টছ সাৰ্টিফিকেটো নাই আপোনাৰ যদি ফাইন আৰ্টছৰ যদি সাৰ্টিফিকেট আছে বা কালচাৰেল এক্টিভিটিছৰ যদি সাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 5% বা 5 মাৰ্কসটো পাব এইটো হ'ল ষ্টেটক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰি বা অসমৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ষ্টেট লেভেলত বা নেশ্যনেল লেভেলত পাৰ্টিচিপেট কৰা হ'ব লাগিব তেনেহ'লেহে আপোনালোকে এইটো এলিজিবিলিটি হ'ব এতিয়া আমাৰ তিনিটা কেটাগৰী বা চাৰিটা কেটাগৰী থাকক এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছত যিকোনো আপোনালোকে 5 মাৰ্কসৰ ওপৰত নাপাব তিনিটা সাৰ্টিফিকেট থাকিলেও আপোনাৰ এনচিচিও আছে স্পৰ্টছৰ সাৰ্টিফিকেটো আছে আৰু ফাইন আৰ্টছৰ সাৰ্টিফিকেটো আছে তিনিটাও যদি সাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে 15 মাৰ্কটো নাপায় অনলি এটাহে পাব 5 মাৰ্কটো পাব এইটো এনেকুৱা এতিয়া আমাৰ টোটাল কিমান গ'ল আমাৰ OMR বেছ হিচাপত কুৱেশ্যনটো থাকিব মাৰ্কটো থাকিব 140 মাৰ্কস আৰু আমাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ 5 মাৰ্ক টোটাল আমাৰ 145 মাৰ্কসটো গ'ল এতিয়া আমাৰ 5 মাৰ্কটো আছে 5 মাৰ্কসটো আহিব আমাৰ candidate who have passed the earlier secondary or higher secondary TET and not been appointed till that shall get weightage 5% weightages মাৰ্কটো পাব যোনে অসম টেট পাছ হৈ থকা আছে হাই স্কুলৰে হওক বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰে হওক সেইবিলাক টেট পাছ হৈ থকা ক্যান্ডিডেটবিলাকে সেইটো 5% weightages মাৰ্কটো পাব যোনে অসম টেট পাছ হৈ থকা নাই হাই স্কুল বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল টেটটো সেইবিলাক ক্যান্ডিডেটবিলাকে এইটো মাৰ্কটো নাপাব যোনে পাছ কৰা নাই সেইবিলাক নাপাব যোনে পাছ কৰিছে আৰু বৰ্তমান চাকৰি পোৱা নাই সেইবিলাকে সেই 5% weightages মাৰ্কটো পাব সেইটো এতিয়া আমাৰ টোটাল 150 মাৰ্কটো গ'ল এটা 150 মাৰ্কসটো এনেকুৱা হিচাপত কাউন্ট কৰা হৈছে এটা বন্ধুসকল আমাৰ যোনটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ দুটা কেটাগৰীৰ কাৰণে আমাৰ এটাই সেম সিলেবাস হয় যেটা বেলেগ সিলেবাসটো দিয়া নাই এইটো এডভাৰটাইজমেন্টটো ভালকে মেনশন কৰি দিয়া আছে এইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক অলপ পিছত দেখাই দি আছো এডভাৰটাইজমেন্টত এইটো কোন জায়গাত লিখা আছে তাৰপিছত ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনাৰ মনত এটা কোৱেশ্চনটো হৈছে চাগে এই কোৱেশ্চনটো হ'ল যে বেলেগ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আহা ষ্টুডেন্ট আছে ধৰি লওক আমাৰ সায়েন্সৰ আছে আৰু কমাৰ্চৰ আছে বা আৰ্টছৰ আছে সো হেবিলাৰ কাৰণে বেলেগ কোৱেশ্চন থাকিব নেকি হেতু আপোনালোকৰ মনৰ কোৱেশ্চনটো আহিছে চাগে সো বন্ধুসকল বেলেগ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আহাই হওক সায়েন্সৰে হওক কমাৰ্চৰে হওক বা আপোনাৰ মেথছ লোৱাই হওক বা কেমিষ্ট্ৰি লোৱাই হওক বা বায়োলজি সাবজেক্ট লোৱাই হওক সকলোৰ কাৰণে এটা খালি কোৱেশ্চন পেপাৰটো থাকিব ইয়াতে বেলেগ কোৱেশ্চন পেপাৰটো নাবনাই only one common question for all stream সকলো ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে এটাই কোৱেশ্চন পেপাৰ থাকিব এইটো আমাৰ এডভাৰটাইজমেন্টটো লিখা আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ এডভাৰটাইজমেন্টটো লিখা আছে আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ এডভাৰটাইজমেন্টটো হেতু লিখা আছে সো এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছো এডভাৰটাইজমেন্টৰ কোন জায়গাত হেতু লিখা আছে সো বন্ধুসকল এইটো আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ এডভাৰটাইজমেন্ট হয় আপোনালোকে চাব ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ এডভাৰটাইজমেন্টৰ টোটাল পোষ্ট আছে 1472 আৰু হেতু এডভাৰটাইজমেন্টৰ তলতে হেতু লিখা আছে আপোনালোকক মই এইটো দেখাই দি আছো ইয়াতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কোনো এটো ডিফাৰেন্স নহয় সিলেবাসটো হেতুকো আপোনালোকক দেখাই দি আছো ইয়াতে যোনটো কমন কোৱেশ্চন পেপাৰ সায়েন্সৰে হওক আৰ্টছৰে হওক সকলোৰ কাৰণে এটাই কোৱেশ্চন পেপাৰটো থাকিব হেতু পইণ্টটো হেতু ডি নম্বৰ পইণ্টত লিখা আছে আপোনালোকে চাব দেয়াৰ শেল বি ওৱান কমন কোৱেশ্চন পেপাৰ ফৰ অল ভ্যাকেন্সিজ irrespective of streams that is arts science commerce hindi etc for graduate teacher recruitment সো বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সকলোৰ কাৰণে এটা ওৱান কমন কোৱেশ্চন পেপাৰটো থাকিব সায়েন্সৰে হওক আৰ্টছৰে হওক বা কমাৰ্চৰে হওক সকলোৰ কাৰণে এইটো আৰু যোনটো সিলেবাস হয় সেই সিলেবাসটো আপোনালোকে হেতু চাব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ সিলেবাসটো হেতু পইণ্টছত লিখা আছে ইয়াৰে টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট মানে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেন্ট টেষ্টৰ টোটাল আমাৰ কোৱেশ্চনটো থাকিব বা মাৰ্কসটো থাকিব 140 মাৰ্কস পেডাগজিৰ পৰা 50 মাৰ্কস থাকিব আৰু আমাৰ এবাউট আসাম এণ্ড পিপলছৰ পৰা থাকিব 50 মাৰ্কস আৰু জেনাৰেল ইংলিছৰ পৰা 30 মাৰ্কস থাকিব আৰু কাৰেন্ট
জেনাৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পৰা 10 মাৰ্কছ আৰু এনচিচিৰ পৰাটো 5 মাৰ্ক সেইটো ইয়াতে লিখা আছে মানে কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ যোনটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সেইটো হ'ল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এতিয়া পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ চিলেবাছটো কেনেকুৱা সেইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো সেইটো ভালকৈ মেনশ্যন আছে আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ চিলেবাছটো ছেমে হয় ইয়াতে কোনো ডিফাৰেঞ্চ নহয় এতিয়া মই আপোনালোকক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ চিলেবাছটো দেখুৱাই দি আছোঁ এডভাৰটাইজমেণ্টত কোন জেগাত লিখা আছে চ' বন্ধুসকল এইটো হ'ল পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ টোটেল পষ্টটো আছে আমাৰ 141 পষ্ট আৰু যোনটো কমন কুৱেশ্যন পেপাৰ মানে সকলোৰ কাৰণে এটাই কুৱেশ্যন পেপাৰ যে থাকিব সেইটো কোন জেগাত লিখা আছে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে এইটো চাব আমাৰ সেইটো পইণ্টছতে আছে আৰু চিলেবাছটোকো আপোনালোকক দেখাম চিলেবাছটো ছেম হয় ইয়াতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নহয় ছেম হয় ইয়াতে এইটো আছে আমাৰ পইণ্টছটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এক ছেকেণ্ড আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ 2 নম্বৰ পইণ্টছত এইটো লিখা আছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে এইটো 2 নম্বৰ পইণ্টছত ইয়াতে লিখা আছে আমাৰ টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট তাৰমানে টেট কাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট টেষ্ট ইয়াতে আমাৰ টোটেল মাৰ্কছটো আছে 140 মাৰ্কছ ইয়াতে আমাৰ পেডাগজিৰ পৰা কিমান মাৰ্ক থাকিব 50 মাৰ্কছ এইটো লিখা আছে এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপলৰ পৰা আমাৰ 50 মাৰ্কছ আছে তাৰপিছত জেনেৰেল ইংলিছৰ পৰা 30 মাৰ্কছ আছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পৰা আমাৰ কিমান আছে 10 মাৰ্কছটো আছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নহয় চিলেবাছত ছেম হয় আপোনালোকে দুটা কেটাগৰীৰ কাৰণে ছেম চিলেবাছটো ফ'ল' কৰিলেই হৈ যাব মানে ছেম চিলেবাছটো ফ'ল' কৰিলে কামটো চলি যাব ইয়াতে আৰু এনচিচি আৰু স্পৰ্টছ আৰু যোনটো অলৰেডি আছাম টেট পাছ হৈ থকা আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ মাৰ্ক দিয়া আছে এইটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে এইটো ছেম হয় তাৰপিছত আমাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে যোনটো বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পঢ়ি অহা সেইবিলাকৰ কাৰণেও ছেম এটা কমন কুৱেশ্যন পেপাৰটো থাকিব আৰু সেইটো পইণ্টছটো আছে আমাৰ ডি নম্বৰ পইণ্টছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে ডি নম্বৰ পইণ্টছত দেয়াৰ শ্বেল বি ওৱান কমন কুৱেশ্যন পেপাৰ ফৰ অল ভেকেঞ্চিজ ইৰেছপেক্টিভ অফ ছাবজেক্ট ফৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মানে যিকোনো আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰীম বা বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট আমাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰতো ষ্ট্ৰীম নাথাকে ইয়াতে ছাবজেক্ট ৱাইজ থাকে ছাবজেক্ট ৱাইজ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা চ' সেই হিচাপত আপোনালোকৰ যোনটো মানে বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট থাকাই হওক সকলোৰে কাৰণে এটাই কমন কুৱেশ্যন পেপাৰটো থাকিব এটাই এইটোৱে ছায়েন্সেৰে হওক এইটোৱে আৰ্টছেৰে হওক বা সেইটোৱে বায়'টেকনলজি হওক বা কেমেষ্ট্ৰি হওক বা জুলজি পলিটিক্স এডুকেশ্যন যিকোনো ছাবজেক্টেৰে হওক সেইটো এটাই মানে কমন কুৱেশ্যন পেপাৰটো থাকিব সকলোৰে কাৰণে এতিয়া এটা কথাটো এইটো কুৱেশ্যনটো আহে যে আমাৰ মেথছ টিচাৰ এতিয়া আমাৰ মেথছ টিচাৰৰ কথাটো সেইদিনা আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে অসমত মেথছ টিচাৰৰ কাৰণে 2000 পষ্টৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হ'ব মানে ছায়েন্স টিচাৰৰহে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় মেথছ টিচাৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নহয় ছায়েন্স টিচাৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হোৱাৰ পাছত কিছুমান মানে ছায়েন্স কেটাগৰীৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে বা টিচাৰবিলাকে মেথছ ছাবজেক্টটো পঢ়াব নোৱাৰে কিছুমানৰ মেথছ ছাবজেক্টে নাই ছায়েন্স পঢ়িলেও ধৰি লওক বটানীটো মেথছ ছাবজেক্টে নাথাকে সেইবিলাক কেনেকৈ মেথছ পঢ়াব পাৰিব চ' ইয়াৰ কাৰণে মানে মেথছ পঢ়োৱাত যিহেতু অসুবিধা নহয় ইয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ মেথছ ছাবজেক্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হ'ব এইটোৰ বিষয়ত আলোচনা হৈ আছে বা এইটোৰ বিষয়ত মানে গেজেটেড পাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কামো চলি আছে এতিয়া BTCত সেইটো হ'ব নে নহয় মানে মেথছ টিচাৰৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ পষ্ট ওলাব না নাই এইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কোনো এটা আপডেট অহা নাই হয়তো পিছৰ সময়ত এইটো আহিব পাৰে আপোনালোকে ৱেইট কৰিলে হ'ল পিছত যদি BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কিবা এটা যদি নতুন নটিফিকেশ্যন আহে বা কিবা এটা নতুন কৰিজেণ্ডাম আহে সেইটোৰ বিষয়তো আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিয়া হ'ব আপোনালোকে এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব তাতে এটা টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলতো জইন হৈ থাকিব কিয়নো টেলিগ্ৰাম চেনেলতো নতুন ইনফৰমেশ্যনৰ আপডেটটো দি থকা হয় চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টক